Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas, intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, pagkasalitaan ni Veronica nga napauluan, ina. Dear Manong Nemi, Jack mahawatan tiriknak, tanagtibnuk tiragsak ken liday, nga marikriknak, iti day tanga aldaw, Manong Nemi. No misamak, naragsakak, siyempre. No tumrem dagiti luwak, agsangitak, malidayanak. Ngamin, Manong Nemi, iti day tanga aldaw, ket iso ti panagkalaysa the angel, kastameten kini Alex. Ni Angel, Manong Nemi, ket iso. Ti inauna nga apo kumi ken ni Tony nga asawa. Nga ni Angel, Manong Nemi, ket inauna nga anak, ti inauna nga anak mi nga ni Ani. Anak na iti kinabalasang na. Nasapa kami nga nadani ti apo ko. Kabuta nasapa nga nag-anak ni Ani. Agbasbasa pa lang idi ti college, idi masikugan. Binaybayan ti boyfriend na. Malukusaw kam idi ti asawat, agsipud ta. Naganak abalasang ti inauna nga anak mi. Kat siyempre, namuna talo nga puro babae digit anak mi. Saan kami nga nadaan iti lalaki nga anak. Nga day taon iti kalukluksaw ti asawat, kaniyak. Ta iti talon ti anak ko. Nagpaligit akong dadyakon kayat di mabutyak manin. Ta puro sesaryan. Kaya't kumapi idi ni Tony ti maddaan iti umaikapat ta barbaringan no lalaki ko nana. Ngam naawatan nakmet laeng. Ta siyempre maawatan na tirikat ko kendak kalagastus. No pagpadpala kami nga mga opisina iti asawa. Nabintas Manong Nemi ti panakaisagana ti pamilya binangon mi kini Tony. Nagkaradwaran kami iti high school, nagkaradwaran kami iti college, naggadan kami nga nakastrict iti trabaho, nagkatrabahuan kami. Nagpintas ti relasyon mi. Sakam lang nagsinan, Manong Nemi, ti tapagtrabahuan mi iti agasawa kami. Ngembang kumitlaeng, ti pangopisina ken pangopisinaan. Nadaan kami ti kabukbukudan nga balay, idi ta maipasngayan ni Ani. Kalpasan ti duwa nga tawen, impas ngay ko ni Bernadette, di Berna. Kalpasan ti duwa nga tawen, impas ngay ko ni Carmen. Ket gapu tagastos, ken pasesarian, Manong Nemi. Saan ko nga baka amo kini Tony agpaligit akon. Natuktalan ng tulaingin, idi ti kamatlaingin agsigugmanin ko na. Idi na ibagak, ngay ligit akon. Kaluksaw na idi, ngam naawatan ng tumitlaing. Idi agraduaren ni Ani iti high school, Manong Nemi accountancy met
iti i-enroll na ng imediat na iti third year college nagsikog nga binaybayan ti boyfriend na nga iso daytoy ni Angel. Ni Angel manong nami harig na siyak tinang tagibe ken kuana. Ni Angel manong nami ad-adda nga siyak ti awagan na iti mami ngem ni ani nga pudno nga inana. Wen man siyak tinang tagibe ng panakil kini Angel. Iso nga graduaren manong nami ni ani kada trabaho nan ket agmanugang kamin. Imbati na kanta kami ni ani. Si Marno manong nami nga nagraduar nga nag-asawa ni Bernadette. Kalpasan na. Si Marno nga nagraduar nga nag-asawa ni Carmen nga naudi. Ket gapot ta puro da babay impanaw da kada kami dagiti talluan nakmi. Ti pagyamanan mi manong adda ni Angel anabati kada kami. Ni nagbasa mi aging ka manong nami nga nagraduar ket adda maten trabaho na idayam amo na maten ti boyfriend nga ni Alex. Aging ka nga adda maten nagpitpitik iti saklot ni Angel nga agbalin nga apo kumiti tuod at natulagan ti kalaysa. Nga iti daytong aldaw manong nami. Kalaysa. Mayo just idi. Tagkalaysa. Manong nami. The Angel nga apo kumi nga inauna ken ni Tony a boyfriend na. At takam amin iti daytong aldaw. Tay matandar siyempre. Ni ani ken ti manugang mi ken digiti tallo nga apo kumi ken kuana. Bali maikapat ni Angel nga apo kumi kini ani. At ni Bernadette ken ti asawa na ken tallumet nga apo kumi kada kuada. Ken adda ni Carmen ken ti asawa na ken ti tallo nga apo kumi ken kuana. Bali sangapulo ti apo kumi. May kasangapulo ni Angel ta isong arod ti nauna. Bali upat kini ani, tallo kini Berna, tallumet kini Carmen. Puro tallo manong, tallot anak mi. Tallo di kita apo kumi, malaksid kini Angel. At dakam amin ito itangal daw. Panagrurubuatan. Dakam ti babaian, siyempre dakam tinaud-udi nga dimteng iti simbahan. Napiksa kami palaeng manong nami ken ni Tony. No pa'y nagretiro kami iti trabaho. Iti day tangal daw manong nami damit laani. Ken kastamaten ti asawa na ti nangabay. Iti anak. Anak ni ani. No pa'y kidaw mi kumaidi nga kami nga kasawa nga lulo na. Yung kinaykayat kumimutlayang manong naming iti asawa ken ni ani. Iti kita agasawa nga ani. Kaputput nung ina ni Angel tinangabay ken kuana. Ne matangam mi tiragsak tinauna nga apo kumi. Apo ta agayan ayat na launay kini Alex. Ti manugang mi manong. Numanin talyawan nak ni Tony kabayatan ti seremonya ket madlaw nang agar-arubos di kiti luwak. Kaya, di ba paspasama kang ka, Veronica, hani. Ita mo pa yung gluluwa ka. Iti nag-asawa na kita nakta, saan ka nga nagluwa? Ita nag-asawa na ito inauna nga pukot na agluwa ka, abay. Nagtimnok tinagsak, kaniliday. Di mariknakin nila ito na daw. Maragsakan ka, maragsakan na kapot na nagsakti na unang apo ko ta. Yan ang orot ti kapo na napay ng agliday ka. Agliday. Kapot na kalpasan nga pinanawan data dagiti talungan nakta. Nabati na Angel. Ngamit na tagasawa maten. Sa kading kaawatan. Napanawan na tamaten ti apo ko ta. Ti apo ko. Nasiyak na kang runahan nga nakarignahan na ti pamatay kandungo ti baysa nga ina.
Dede ka puro na mapahing liday. Kabutawan ton ti kadwa ta. Siksikan to laing ti kadwa. Iti binangon ta nga balay. Ay ti problema. Kaya padasan tanto nga ibaga kaniya. Angel nga iti sidong ta. Ngagnaid ta. Agnaid ta kini Alex. Inaramit kundi ta. Ngam nang wingi-wing ti apo ko ta. Saan ka nung mabalin? Ta saan ka numat nga panakayat a panawan ni Alex, ti inana, tagmay may samat ta ni Suna. Di kahit nga sawan, adada nga priority na ti ina ni Alex, gabutawan asawanan kasjay. When, yun to ta, dataket duwar pay laing, adatamat nga duwa. Lakit tayo manumbring nga maawatan ti amin, pero ni ka, nga di kiti anak, no masawaan dan, at dan bukod da nga pamilya sumina da. Kas tamat ti apo ko ta, sumina ka na ta, no kawis data tinang padakila ng paadal kang kuwana. Kastugayan ti sitwasyon na niya. Nadikit mong asawan. Diyak na panunod. Nga dumteng to ti panawen. Nga panawan data na kita nagda. Nga sikan-sikan siyak tulangin ti mabati. Iti pina-impundar ta nga pagtaingan mo na balay. No, pa dumat na kita higwa. Pamilya dita nga agtitipon da nga. Kaduan na nga agtitipon da nga. Pamilya na kita nagda. Kasliti never studio. Damanong nemi. Apay. May sa laing dinaisina ka nakuha ni laing nemalin nga nurse nga anak na nga da Las Piñas City. Kaya ti pamilya tinaw na, kaya pamilya tinaw di. Saan da nga pinanawan da kita kasawa? Hinagasad na nga rod nung kasta. Data nga rod. Awan tumatenda po ko tangay na una. Siga ken siyak tulaingan. Nakaragsak na di nga aldaw ang kidnering pas, siyempre. Alpas, di seremonya, reception. Agaawid kami. Kat siyempre, nag-awid pa ilaeng di kita agasawa, iti balay mi. Nag-aawid kami pa ilaeng mata. Kat kalpasan nga, nag-aawid kami dito balay, family house mi. Agsasarunon nga agpakada, di kita nagmimanugang kinapuko mi manong. Alakit. Agkaputado da, nakatugaw kami nga nagabay nga agasawa, takam kinituni. Kaya mo na nga masideg ni Ani, agrawan ti asawa na, kaya hindi kita talungan nakda. Pa, ma, inggamin. Nalbasan ti kasar. Agrubot kami pilang agsublimat lang ata ni Adayo di paggawidan mi. Kita kananan kayo anak ko. Kaya po ko. Di lamangin Sika nga dyan ni Angel. Sika tumaten ti sumarunong agasawan. When grandma, kanam naman niyo, awisin na kito siyempre. Umay kito sa Jezabela. Nasak tumaten ti agasawa. Dahil barbare napiksa kam to pailaing. Ubing pailang lolo, lola. Guwapo kayo, napindas kayo. Nasalunod kayo, kas laki-lag kakabsan, mag-gaabay kayo, kanigita anak nyo. Dati apo ko kita talaga mo na matimang pataray o. Kaya talaga amat. So nga lolo, lola, saan nyo liplipatan ni Apo Diyos? Idaw-dawat tayo ni Apo Diyos nga manayon pa iti biyagyo. Ni Ate Angel, masikog iso na, at na po ko iti tuod. Tsak tumat ate, magtad ka na kayo, sumarunong apo ko iti tuod. Agap, manot apo ko yun? Sangapulo. Sangapulo tapo ko yun. Kahit manuntumat nga tati apo ko yun tituhod. Lalakit na siya ito na yan. Nako. Numalayo ti biyag mi.
Dahil tamati daw dawat mi sap ni kasta. Kat nananahin nga masiputan mi, masubaybayan mi. Nugasan no tinaagbaling nga naranya ka masakbayan niyo nga po ko mi. Napindas ti biyag di tatadlong anak mi. Kat kasta ko mamay ti pagbalinan. Di biyag yo nga po ko mi. Sabi ko mata madandanon pa nga masubaybayan mi itiragsak yo. Si marunong nga nagpapakada, ti pamilya ni Berna, sa ti pamilya ni Carmen, na Odi da Alex, kini Angel. No itay manunemi kat terterdek ti luwak nga agarubos, ngay mo na nga nagpakada, dagiti talo nga pamilya. Kami di agpakada matin manunemi ni Angel. Nakayurot pa nangarakop ko, iti anak ko, nga inaunang apo ko. Anak. Mami nga grandmami. Saan kayo magsangit akasta? Ang pusto nakaragsa kami ti asawa, gabutan nalpasan nga nalpas ti kalay sa amin. Ketuen. Ket panawan na kami matan kini grandmam. Ni grandpam ko na kuma. Irinto ta, sikat ti kapapautan nga nagindig, itidan namin. So ita, tayo panaw na ka ni Alex. Gawanan ti mabati ka na kami kini grandpam. Hangga bali, mami nga grandma, sumarsarongkar kami. Da kami matikasidgan. Di da kami tikanayan nga sumarongkar. Kaya no ta kayo ti mailiw ka di talungan nakyo. Di unuran nyo idang mapansarongkaran. Unuran mi ida nga kasla pagpalpalamaan iti atensyon ka na yan. Grandma, agdamatan bukod da nga pamilya. Agdamatan bukod mi nga pamilya. Kat siyempre busy da. Iti trabaho da nga mangisakad. Karigit anak da. Kat no saan daman nga masangot ti may sumarongkar ka na kayo. Di da kayo timapan. Kasta kami met. No sa mi masango kini Alex ti umay. Nangaruna kat aganakakton. Baga agsasarunot ti anak ko. Da ito ti mangunur ka na kami nga sarongkaran nyo. Alawan. Barbareng noon. Itultuloy ni Apo Diyos ti mangted ka na kami ti regta ken piksa. Ket ne mangrugi maten nga maintenance kami kini grandmam, ni grandpam ko nakmanen. Siguro din kami. Grandpa, grandma, thank you. Iti nakapapaot nga panawen nga panangipatigyo kaniya nga inauna nga po ko yun. Saan kayo ito nga malipatan? Adada nga di kayo malipatan, grandma. Ngam tipod nung nga inak. No, rukrukundek ti amin. Ado ti panawin nyo. Nga nangipaay ti dunguyo kaniyak. Ngam ni mama, ani. Ngapod nung nga inak. Agyaman na kada kayo. Kat namnamahin nyo agbalinak to agbalinak. Dumit nga na siyat nga ina. Kainduda. Agbaneda ka na siyat nga asawa ti asawa. Nalawan na po. Sige yan. Ay. Awan ti pagtungpalan na ito. No, di talagang agbati kami nga dududwa. Kinikiran tayo. Goodbye. Ya Apo Diyos kumati kang kanayon kung ang tarabay kada tayo. Ili dududwa kamin kinito ning asawak manong kasman lamariknak. Tiliday pan nakaikawa. Kasmalag nakaululimat. Kasalag sardeng man tipitik ti darikmat ti panagriknak. Dahito nga balay idi nakaragragsak. Idi adda di kini talong anak mi
nga kikinamatan nga gayam. Nga pasari may tagapad At dadagit anak mi di nga giwara. At dadagit anak mi di nga numanin ungtak ida. Ngamita. Iniinot na nga nagpukaw nga nilayangin angel tinibati. Itawang pa yun angel. Gusto gayam, tibiyag, ti agasawa. Agbalin nga amakin ina. Agbalin nga lulo ken lola. Sinunto nga tamet, ti sumarunong na sumina ka na kami. Sinulutsod ko da ita kinituni manunay mi kabayatan nga umininom iti arak. Pinanawan di kiti karubamin ngay nayaban na ngay minom. Tadari kitay nabati nga arak sa jay nakaangayan ti resepsyon ngay niyawid na. Ininotin na kano ngay numan nukas nga mumalim. Taamo ti asawag tuminom. Gusto na matanda ita. Pinanawan na kanda kiti kinasangong nga minom. Ay, ibusik laingin. Sayang no saan kong ibusin. Kat sambat nga madadahil, hani, no, ituloy mong tulangin ito no, rabi no bigat. Di ka di naman nung. Sika, di ka di naman nung. Tinagmalmalem ka ito ipanagkasar, ti apo ko tanginaw na. Saan nga pa kinabannog ti marikna? Ta sa anak ba't nga ako matinobra ka nakabannog ka? Ngayon ti parokong ko. Nairut, nabantot. Numanen tumrem di kitiluhak. Just relax, honey. Hindi pa lang nga amutan na mapasamak ti kastoy nga dumting ti panawen nga panawan data di kita anak ta. Imbag at adapo ko tangin na una. Isot na udi ka ng panaw ka data. Ha? Uminom ka man dita, barbarin na may ito bagim na madamdama ta. Agaramid taman ti anak tatap na adda kadwata. Kilasasaw. Yan na ti amam. Bakag milagro ka nagsikog ka pa eh. Di mo ka di kayat nga aganak ka pa tap no adda kadwata matlayin dito nga balay. Nyakit ko mga nagsayatin. Malakip ko laonay. Di adda nagsaludsud. Na nasaludsud da. Sika kuma. Pagsaludsudan da nga to ni. Sino ti kapatgan ken ka? Diyak iti naganak, anak, wenno asawa. Sino ti kapatgan kanya? Sika kuma nga adda asawa mon. Adda pa'y anak mon. Adda pala naganak ken ka. Sino ti kapatgan ken ka? Naganak, anak, wenno asawa. Sino ti adadang ipatag mo? Kas lakas diya ti kakwason. Wapa nga nagrigat kang panunot. Dagiti naganak kang ka. Dagiti anak kat anak mo. Ti asawam kat sa mong kapkapin ano. Yan ang masakit. Sa mong kapkapin ano. Inasawam lang. Di mo kadardara. Ngam no siyak ti pagsaludsudam to ni. Ti kapatgan ti biyag ko ket asawa. Taapay? Pamaneknek nga kapatgan kanyak ti asawak. Pinanawan da kon di kita anak ko. Ken ti apo ko kay daw na. Ngimad ka pa'y laing asawak. Gasaan nga panaw kanyak. Tony, sika ti kapatgan ti amin. Gaputa sika ti kataktakunay na ikoging kahit ti maudi nga ayos.
Inarakop ko ti asawak manong nemi ket binalas na met dayta nga arakop. Wen, pudno ti kunam, pero ni ka. Datang harod ti nagkinari ti sangwanan ti altar ti matang ti Diyos ken digiti tao. Han? Digiti naganak ken ti anak nagkinari da kadi saan danto agsina nilang patay ti mabaling mo agsina kadakwada. Han? Sika ken ti anak mo nagkinari kay kadi nga saan kayto nga patay lang ti mabaling mo agsina kadakayo. Han? Ngem dagiti agasawa nagsinapatada iti matang ti tao ken iti Dios. Anilaing patay ti mabaling nga mamagsina kadata. So iba't pati ka unay-unay Veronica. Sika ti kapatgan iti amin. Uray man siya Tony. Ngem ti saludsud. Sino nga takadata ti muna nga sumina. Ha? Isong isarding mo taginom. Tagibinam ti salunat mo Tony. Taamangan. Akalpasan kini angel nga po ko ta. Ket si kanto ti sumarno nga sumina. Manipod ididakdak kami ti agindag ididay nga balay ngayon kaming pundar manong numakaring kam ti bigat. Good morning. Ay tinulong kam tong mga sikaso ti pambigat mi. Kung saan kat kargat na ti mapanitilikod nagkurkur ka dagiti manok. Mangkita no mabaling nga sibukan na dagiti mula ng anateng. Siyak tumet. Alak to matente kapek, mapanak to iti hardin, sarong karak to nga istima rin na sibugan ni kiti masetas ko, kasasaritak to iti masetas. Kastamat nung kasta nga mangan kami, hindi bigat, nagsapag, lang kami, agdibos kami ngagsaruno. No, da nakaschedule nga papanami, didayta nga aldaw, mapang kami. Takay kayat may manong name datay, adda mangimbitar kada kami, nga agpadaya ko ma. Mapang kami nga mapaan. No daddo maores anda kami imbitaran no madamag mi lagid di karro ba mi uno asideg lang nga nasinged nga gayam mi kabagyam mi mapang kami nakapimpinas man na yati ba nagkuykuyog yung anggelan di nangarot kita na ayan ti maysa isada ka mga doa ket apay awan sa bali nga pakaimbitaran nyo tapno mahalin nyo kung matagsina mapanggam lang ti dua. No adda man nag-imbita sa bali kada kami. Agdan kam nga umay ditoy. Sakam to sumablat bangir no adda. At isang kami ngagsina. Baka kita nga talagang ipatpatek ko lato ti Antiyo, Veronica, or kakaisuna. Diyak lang mo ala ka. Baka adamat sa bali nga babae mi di. Anda ka di. Into no matayak. Pamanek to. Awan to. Iti amangyam amo ti bagina nga putot ko. Sorry, salay bagbagang mga patay. Kita nga maliklikan din na, di kami kakabsat. At doon kami nagkakastakit. Kung naman na awan di mading aramid na yung tumatay ka ni. At doon matikiti mapanmakit doon nga putot na, ne. Ang awan tot kasta, bakit? Laglag ibang data, ipuputan ti sao. Awang may problema may tagbihag para ka dagiti pagbihag mi kapatagpadpada kami ba't ngagpensyon man. Ganawari man no agka magpensyon hanggat tamat nga narigat ng paladawan da kami dagiti anak mi. May baga kami kadakwanan, dati kang pampanunutan, tadamat pensyon mi, kinada kami nga anak-anak kada kayo. Ipayulaingin kadagiti anak yo para tinunod niya kabasakbayan da kasi dyan. Naging ka nga marik naklaw na itinalos nga iliw kung anong name kadagiti anak mi ket detang rinugyan min nga inonor. Dapang kami iti balay ti nauna nga anak mi nakikamangan na Jezabel nagbibiyahe kami. Parbangon iti makasangpet kami manong name ket niya ani tinangilukat ti Rida o. Ay, ma, dagay gayam. Biniglata kami
Mailiw kami kada kayo, anak. Hindi aga po kami. Kahit ito nagkaano nga rin ti panagawid yo. Nagtinalyaw kami kinito. Ano, di na kampi pinastrict na di na anak mi. Salud-sudin na nunton kanot panagawid mi. Hindi kahit ko sawan pa. Tapos na ka sa takit amok ang i-schedule. Siyempre, busy kami amin. No, mabayag kayo, di mabayag kayo mat nga agtalindaid nga dududwa dito balay no mapan na mapagka magtrabaho mapan nagbasa na kiti apo ko yun rededicate ko sawan no apeng nga sinaludsod ko no ton kaanot panagawid yun lakat saan ko ang unang nagpahot anak o man pa no into no rabi kadagbiyahe ka mo itlang nga pumanaw manayal na may sangal daw nga unang nga manulat oras ket into na madamdama sumrek kam tong opisina. Indra na ko mga kami di Sabado ng Domingo tapno ni kastagat sa nga weekdays tapno makapagpupulapol tayo lang ang siya at di umay kam lang arot mambigat dito ya tayo ton malpas ti pamigatin agpakada kam tumatlain na siya ta tapno saan ka nga matektikan dito tawan tumala serbino no taktakay tumala baba dito kasla takay matla di balay nga wag kadkadwa na di mat ngamin impatang iti Sabado ken Domingo no maminsan ket maawaten mo met idama no nemi kapot tabisi da nga rod teko naden nga damet ten bukod da nga pamilya nalpasen ti obligasyon mi kadakwada ket isuda awang katat obligasyon da kada kami. Handa siguro mapanunot dito. Hindi tayo dumit lang aldaw, manunemi, nagbiyahe kami, ng agasawa, nakam kinituni, nga napan si Bublat, nga napan iti Nueva Ecija. Rabii, di makadahanon kami, kat niya Berna, isot ng ilukat, tiri daw. Nagrabrabid, sino kaya? Ay, la kami, anak ko. Ay, Papa, Mama, itangay ka. Nagabgabon niya ya. Inagkapo kami si Isabela, sa kami nagpapagatan ni Medito yung Bedovesia. Manood do yun jay. Ito lang bigat, sa kami lang nagbiyahe. Eh, nagbit ka gaya. Kaya dito, kasano kabit yun dito yung amay. Ana? Kaano ba't panagawid yun? Bakit orin to bigat mo lang, ano kaya't mo agad na oray sangkam nga umyan dito yan. Magpapasa. Ala, sumarag kayo. Dumanon kayo. Oray kat sangkam pa kang si Mangunangan. Sumarag kayo, tagralang lang tayo mangan. Na mailimat kada kayo. Dagiti, apu kuyo kada kami. Kan gastamat ng timanugang nyo. Ay, honey, ta kayo nga anak me, adadalulo kinilola yo. Manipod sa J-Locos. Di magasta ka doon si Isabela. Nagtaros na dito yung may besikaya. Umakaya, umakaya, maililo ka doon na kita. Lulo kinilola yo. Akit madlaw kong tumatin naman nung asla mapilpilit lang na kita po kumi. Ay, hamit ka di mapapalaw ida. Dahil dinagasawan ni Berna, si Mina Daadakus, nag-aasaten no, at maminsan ti makatawan nga makita mi di kita po kumi. Di kita lulukin lulo da, nga naganak, iti manugang mi isot nakirwaman da at nga rod. Idi ay nasawan, ti manugang mi ni Berna, indiretso na maten dito ni Vesija. Kasta tirigat na gaya maya ti anak nga babae, nang larunan no adayot pa kay kamangan na. Alagad naglalanglang ka mga nangan, awan ti ado nga sao, kumusta ka mga tapo ko, kung ako, sino kada kayo ti umunang agasawa. Kita nisinot at agasat na nga umuna akit, so, Mama, tintumit anak ko nga ni Berna manong na yung sumungbat. Samot unay maun unay di kita po ko. Gumahanganat na kita nga mga namaladaw ta ka nun. Kalide manong na yung ta maladaw ta ka nun. Rabi ka na di. Dede mat atin medyo napaot to para kisarita mi karigitiya
agasawa na perna ken ti manugang mi. Ngem ko nadan tumitlahen niya ket, ne, pa, ma, mapuyatan kayo. Madit kada kayo ti mapuyatan. Ket no agbiyahe ka nga masapan no bigat tapno kay jay ka kwa. Quezon, tasot ayan ni Carmen. Parbungunan yun to tagring. Lasungin ka maturok. Ewan gayam. Awan ti tumtumarin nyo maintenance yun. Aman, nagtumar kami tayan. Awan ti marikrik na yo. Saan ka ba shipment? Marikrik nami. Nikit di papangyuan, no saan nang isardeng ti panaginom na nga minalam. Bakit no iso ti susapo? Huwag ngamin pa. Maikatan di ginumin na yan. Jakmat makaturog na tsak kumino. Roman nyo Tama mo ti arak ket iso ti adada nga mangkisay iti panawon nga panagtalin na idyo dito lubong. No uminom kayo kas lamaksayan kayo mo ti makalawas. Kato, ato ko man ada kita napaot ti biyag na sangaw mininom ti arak. Ada damat nga napaot ti biyag na di kito minom ti arak na kayo mo. Ket noan niya manunay ti panangsa nga ili kada kami ti pamilya ni Carmen di adda kami ni ti Quezon na muna ket napaot ti biyahe mi. Kastaw ni bannog mi. No muna ket tangat aldaw manunay mi nga dimteng kami. Awan na daw no mi ti balayda. Tanapan nagbasa kada nagtrabaho ti kita kasawa. Inururay mi palang ti malim ida nga nag-istambay ti sango ti balayda. Aging ka dimtengan ti kita kasawa. Ne, papa, mama, kaano nga bay? Tel daw. Iya po, di ko ba ngamin imbagang umay kayo tapos na ako man nag-standby dito yung nangururay ka na kayo? Bigla man, ito na para gawid yun. Di ba, katawa kayo? Sinalsod ko, anong tunod ka nung panagawid yun? Tapos na mo, kasunod paod yun dito yung awang kadwayo. Amoy pat nga busy kaming agasawa. Pasbasa na kita po ko yun. Alakit ore malpas pangal daw ka nagsubli kam to nak di Ilocos. Di sumati kay kariyan mi. Mama, saan ko mga madit pangterosan nyo da bagami nga kaano? Kata ore kasanot ayat mi ngagtalinaid kay dito eh. Aya? Takayat mi kumamit takanayon takay makita to eh. Ngem no mapang kami nagbasa da kita pukuyo no mapangkamot agtrabaho nga anak ken manugang yo, sino kadwayo to? Ako matla kadwayo. Di na siya no saan kay agpaot tap nikas lakat. Masanay kay nagtultuloy nga dududwa sa dibalay. Kawin anangarod. Malaksid Sabado ken Domingo kumangan takay dito agad mabalin tamat nga paspasyar. Ipaspasyar da kayo. Nga maumat nga pinda sa pagpasyar nito eh. At dumat latamat Ilocos. Alam mo na anak, no adda biyaheng lipas pangal daw, ngagpa Ilocos. Agbiyahe kam ton. At narikat mo tagbiyahe. Agsubli kam tumitlang sa Ilocos. Hindi kasto yung sitwasyon manunemi kinaikayat mi payin nga agasawa sa ani nga sumarungkar. Mabannog kam lang ti biyahe. At aarig na di ka pa'y nakainan na nga nagbiyahe. Agbiyahe kami manin. Sa nagkat katawa ko anong nemi ni pampanunutin. Tinaudi manon nemi nga sinarungkaran mi kay ti pamilya ni Angel. Imbag ta si daglang. Napyapay. Idi ilukat ni Angel. Tiridaw ket kunana. My grandmammy, my granddaddy. Sorry no saan nga kami ti makaumay parang pumasyar ka na kayo ha. Kinabudno na nagsalita kami kini Alex anya nga tanu alaan ta ida ditoy. Ta ditoy dan ngagnaed. Handalagid masayangan nga agbalin nga bakante ti family house kung kunak nga rod. Lasumre kayo. Kat sabi ko matagpahot kayo dito eh. da kayo mami, grandmami, ti mga iwan at apo ko iti tuod. Tabarbaring napimpintas ti panagdakkel na. Kasta. Sunod mga iwan ngamin kayo kuha na. Nakalakam ti yaya. Kino kayo tiyo, kada kayo nagbaling nga yaya. Da kayo kini
granddaddy. Ako naman eh. Sambal nga rin mabaling nga baybayan ta, tarakan ta sa diyay, timulak. Sa may sadya kaya mabakan dyan di family house tayo. Diya kaya nga pagbalayan ti ararya. Kawan ti pagkunain nyo kanya ka, grandmaming, granddaddy. Inyawis ko't pa nagtalin na jutoy. Amok, nga hindi na pa nyo pinasyar di kiti anak yo. Kawan ti nagpaot ka na kayo. Apay nga mo. Dinamag kunot ka na kuwada. Gumangganat kayo, mat ka no? Kisot yung bagada. Huwag ka sa nga, di may palubusan ni dang agawid doon. Kita gumangganat da. Kasla, di na kaya't pumudot sa kadang agdisot, balay mi ko na da. Nga isudat nga ibaga nga gumanat da nga pumano kami. At sa sudan ta, di kampay nakastrict. Tunanot panagawid ko na da. Nga peso namin. Hala, kanya-kanya style. No, kasi kunak ka na kayo, grandmammy, granddaddy, nga siyak tinaw na nga po ko yung alada nga nangitadan nyo ti attention nyo. Kaya may pahingagdaid ka dito. Kadawang pagdanagan nyo. Siyempre, lumakay, bumakit kayo. Siyak tagkari ka na kayo. Siyak nga inauna nga po ko yun. Siyak ti kang runangan sang namang baybaya ka na kayo. Ikarik. Nagaman kami kang ka-angel. Naging ikaw anong name. Na nagsakit ti asawa. Iti may isang arabi, aguyak-uyak. Napalaluan na ngamin manin ti minom. Kami manangim rin naot, di kiti pada na nga mamartek. Nga pada na mutin nga natainganin. Dati kiti kundaway nga makainom, hanan na malipatan, tagtumar, kahit awanin ti bisa, tumar na. Nga ti kabigatan na, manunay may kim maaro na ti panaguyak-uyak na. Kabilitan manunay may confine ko ti asawak. Doktor, kumusta ti asawak? Lola, confine tayo ni Lolo. Kaputi panagin-inom na. So, as jay, kaputa naka-absorted, naturalisan na. Kaya naka-absorb natin ti immune system na. Gagangin lang nakakakupit, sakit kang kwa na. Kaya marami din miti amin tapno, may baganda niya man na sakit na. Gaman kami, doktor. Sa aming may kari, ngagtalinayad nga nagpangot pa itibiyag na. Muna kit talagang saan samat ka di, anan sa akin, sarsarding, di pa naginom na. Yung baga ta sa ngagsisigarilyo. Nadugtalan ming. Insarding na nagpaisuntek sigarilyo ng hanyo ka di mapupuotan nga no mapalaluan ng tuminom kaya so pa nagsigarilyo na. Tsak ba't nga rin mabantayan kami ni Suna, doktor? Tano may raotanan di kitipada na nga mo tuminom kita makaturog ak ba't nuha. Napuutak tulatan at damat ng ti asawak ti abay ko. Man, no tiwi bahit sa nga tao no insarding ng tagsigarilyo kalpasan na kit ibabait na tagsigarilyo no kasta nga nakainom. Arad nga alis to maapektaran dagiti nasken ang maapektaran. Dua lawas manong naming ibinambantay ta sawa. Aging kang impilit nanti rumuan. Manat marikrinam. Di ka tubad ngamin, nagtungpal rin kiti pamagbagag kang ka, Tony. Numuno na akim siya. Grugi akong tagpakawan kang ka, Veronica. Adayo itan ti ayan di kita nagta. Tilay nga sa daggan ako adakit ti apo kutang hinawa na. Probeng mo ning awatan tati kinapod no.
Ngano at pamilyan ti anak ket suminan. Sikakin siya talahengen ti mapati. Nga madamuno na damod uti kadata. Pero ni ka, agamanak, iti awan umasping nga panagayat mo kanya. Agamanak. Tony, numabalin lang akong makitaggandan tangaruden, tap naawan tim ako nang agmay-mes nga mapanawan. No talaga nga matay kahan, uminumak matin sa bidong. Talay pagbagan. Makabasol ka kinapo Diyos na tinga magbagan. Urayam no anya tinituding, no kano tinituding. Kasanuntun di biyag ko nawang ka. Kasanuntun di biyag ko nung may saan. Isu nga Tony, di nagpanawan. Di mo ko maipalubos nga damay sa nga ina, ngagmay sa. Ina, nga mangsapsapol ken mangururay kadagiti anak nga sumarong ken kuwana. May sa nga ina kas kanyak ngagmay sa. Anat serbik nga nagbalin nga ina, no mapasamak ngagmay saak. At ka din nagkurangak kadagiti anak ko. Tapos palubos na ngagmay saak to. Ewan din ang kurkurangam kadakwada. Pero ni ka, kapag nagbaling ka nga na siya at nga ina. Nagbaling ka pa'y nga ina, tinauna nga po ko. Ngimrumbang nga awatem nga damat sa bali, at damatan bukod na nga pamilya. Buwain maawatan. Ngim sangitak laing dayta nga paset, tibiyag ti may sa nga ina. Nangro na panawan na kon. Iso nga dinak kumapampanawan, inulit-ulit ko manon naming saan kun nga naigawid. Tagalpasan ti 2 bulan sipod ni ospital ni Tony. Hindi talaga nga saan nga makabael tinawag akong digiti anak ko. Kahit nainot da nga imay, aging kang adada amin. Idi, mauyusan tibiyag ni Tony nga amay. Langlangeb ti tangatang nga batog mi manong nemi. Nyo kumana ornong dagiti luwa nga nagarubos kada kami. Adu kuma. Manipod kaniyak dagiti anak ko manugang dagiti apu ko mi. Dagiti kakabagyan mi. Kakabagyan ti asawak. Dagiti kabadungalan na dagiti kinaopisinaan. Siyak ti kang runahan nga nagsangit. Apay, habang palubos mo nga panawan na ngagmay sa. Dumteng to ti kundaway ngagpakada manin dagiti anak manugang kan dagiti apu ko numalpas ti tabon uno makabulan mo, Tony. Nagpakada tantun kaniyak ngagmay sa akton ditoy tapi nanawon nakmutan. Anya lakid dinayati kasasaad ti maysa nga ina ngagmay santun piman. Nga uray ak tulaingen dentun kaanumet nga alaen niya po Diyos timpabulod na nga biyag kaniyak nga pinagbalin na nga ina. Isong idagpakada manon nemi dagiti anak manugang kenapu ko. Kunak kadakwada. Saan kayon ngagpakada? Madlaw kong tulatan nga awan kayon. Kat amok tulatan anak ko. Nga nag-awid kayon. Diakon kayat pa iti makangeg. Hindi pa nagpakada yo. Tadadalang sila maturdur. Agkupit ti barokong ko. Saan kayon ngagpakada?
Bayan nyo latan nga ti maysa nga ina kadag may maysa. Kaputa pati asawa kat pinanawan. Kat noon daway kan orasyo. Pakaragsakak tulaengan nagring ti cellphone ko. Kat mangeg kunto ti timek yung amang pakumusta kaniya. Hagyaman nagtulaengan na makangegek to ti tuktok ti daw. Kat ilaw katang ka ito. Hagyaman nagtulangin no da makita kada kayo amang sarongkar nga mang pakumusta kaniya. Nagsaludsud kumusta ka itan. Kumustan ti maysa nga inangag may maysa. Tilay daw-dawat ko anak ko. Nung sahanak ton nga makabael kas pagarigan tagbedrid anak. Sandak to ka di nga pagkaapaan nga pagsisinublatan. Sandak to nga ipanaw iti dahito nga balay tapno pagsisinublatan dak. Kaya't kung agtalinaed ak dahito nga balay. No asino tumayat nga mga sikaso kaniak na kayo ti umay. Didakto ka di pag-aapaan no sino ti rumbeng nga mangkita kanyak iti day tangal da. No pag-aapaan daktumit laeng. Baybayan nyo latan. Ngag may sak. Ket oray klatan nga kinanaak. Tapno awan ton ti mariknak nga liday. Awan ton ti mariknak nga sakit. Tama panggunto matandanunan ti amayo. Ulitek. San kay to kading nag-aapa? No pa'y adal laeng tinabaling mi ay patawid ka na kayo. Kenda ito nga house and lot. Diyon to nga di pag-aapaan no si sinok ken kasanod pa nakabingay-bingay da ito nga mapanawak nga sa nikwa. Kansang kay to kading nag-aapa no agbedrin na nek mo siya sino. Iti maka-schedule ng mga sikaso kanya. Tikat idaw-dawat yo. Numatayak kun matayak latan. Tawan ton ti mariknak kan madamag ko pa'y. Nga pa nag-aapay. No sinuntuman. Hindi kang runan nga gastos. Hindi pa nakaitapon ko. Sa bagay at insurance ko anak ko. Sa bagay at doon kiti benepisyo ng mawat. No bilang tasyak tumatente sumarno. No mapanag tumatente nagkaysa nga biyan. Saan kayo nagpakada kaniya kunak manong naming nagpakada da nangarakop kaniya. Dikiti anak ko, manugang ko, apukok ditoon. At may salayang tiyang kong ibagbagada. Ipatpategda ka. Ikararag mga manayon pa itibiyag mo. Awan pagdanagam to may dakan to sarsarungkaran. Awan pagdanagam tadakamintot mga sikasuken ka bilang tawan ton tigaway mo. Ngayon niwaras kung ba't ipanagkitak manong nemi no at dali kiti kapatadak nang runa da kita bedridanen ti damag na pagkaapaan da no si sinuturumbeng mga sikaso kadakuan. Iso ngin pagpakaamokon ngin pagpakauna kada kita anak ko. Nadidakto ka diya pag-aapaan. Di pa nakasikaso. Ngayon kahasin na po Diyos, aging ka karigito manong. Manon, ti putut, manon, ti apukok, iti tood. No Jack Mariro, may masalaingin, ti saan nga nag-asawa nga apukok. Kadadami na nagda. Kinapod no na, dati apukok ti tuod, nga inauna, nga anak ni Angel nga imuna nga puko. At dapayan asawa na. Kurang laingin. Nga da apukok initumeng. Tuod dapan ko nakuma. Apukok iti dapan. Adon tawen tinapalabas sipud pinanawan nak ni Tony. Ngayon tultuloy ko ti panagmaymaysak di ti balay. Exercise ko manong nemi ti panangasikasok kadagiti masetas ko.
Kung adangarot kanyak. Manupay nga tawen, Lola. Sakbay nga madano mo sa nga gasot. May sapay nga tawen. Kunakmat, ngayon sumbat. Iti saludsod da, sakbay nga dimteng, daytoy nga anibersaryo. Tikalay sami, kadaydi, Tony. Nadamit ti kundahoy pasaray at sumarongkar kanyak kiti maminsan ti makabulan. Nang nauron ti pamilya ni Angel. Kinapudno naman o. Awang pa'y tinatnatay. Kada kiti anak ko, manugang kanda kiti apuko. Tano at damatay dahil tatigundaway nga titipon nga mapasamak iti pa nagtitipon da kiti kakabagyan. Tilang naudi nga kaado nga gatherings nga makuna ket idinatay dahil di asawak. No, adaman na kiti birthday, anniversary, nagasaten no, damay isang makisalabrar kadakwada. Kabong harot pa naginadayo da kiti kakapsan. Siya ati kanayon no ka. Nga mapan no, dakas tangang birthday kada Angel at asilig dalaing itiyan ko. Napigsak pa lang, ititawan ko nga 99. May isang inang agmemesa. Ngam na maminsan kat talaga pa-check sa anak agmemesa. Tadaan ni Apo Diyos nga mga banbantay kanya. Kanadada kit ka anak kumanugang ko kinakapukok nga mga karkararag. Nasabi ko ma, tanapangot pa iti biyak ko. Nasabi ko ma, malakam ko to. Dati itad nga sa nga gasot aribo. Agbaling ka nga dua gasot aribo. Abisos no madanong ko, iti sa nga gasot nga tawan ko. No madanong ko pay, paluos ti Apo. Mother's Day tumanen. Ito umay nga Domingo. Manong nemi ko naklatan numampay. Adayo nga amang nga inino nakims ka. Nabayag ka nga dingdinggen, idi pa'y laing damom ti adyan iti radyo. Sinupsumalpayan ka. Kat kasalasan ko nga pag-arupen, nga maaramid, nga mapadasak met, nga ti pakasalitaak, ti ibasam, iti programam. Hagyaman naklaunay, iti anus mo nga nangurnus, kalpasan nga naking ka, insend, iti messenger mo, talapig sagment ka damat Facebook ko, dumatigadi kagayam ko, iti Facebook pa iti mangliliwa kaniyak, numampay ad-adda nga tsak kayat, at dakil ti may epekto na ti salunat. So nga nagiti ububing, saan ti kumaruaman ida, nga gusar, iti gadget. Sabay ko man ta nakaibatiak, iti adal liwliwakin pagsarmingan ti biyag, kadagiti amin nga padak nga ina, dagiti anak ko, dagiti apokok, manugang, kakabagyak. Happy Mother's Day, kadati aming sarapan. Tuyagyaman nga pagayam mo, Veronica. Thank you, Nana. Veronica, iting ka panangiburay, dato'y pang Mother's Day story. Kahit lakit sabi ko mata, makapagkita tanto. Into no, adagundaway nga agkita ta, kumay katupas siya rin. Yeah? Tayo tuloy kan tuman nga interviewin. Padasing ka man ng ipandito ko. Ito'y lagip tinapalabas iti Reynaldo Reyes na Sentenciador Award.